Hello, one YouTube family rock. Kakai norok joto kaham grang na dong na. Nei gang tini han helam sogani live proof lifestyle channel. Gang tini onek dini pore nor ni bagi ta kisa kata lifestyle eba biography to be fake. Anke bokroksa sin terprane actor hani sini jagi tongo. Tai ke be sini tako Ady Debbarma ni lifestyle eba biography rock. Gachengo video ni bisinte saimalanya bini kami rock. Bora tai bini qualification bisu. Tai bini family members sab tong. Tai kojena tong sengo video ni bisinte tutel saimalanya. Tai bini girlfriend dokter atong Chris Abu bos silai o video ni through tai ganrok tamung na sani tako Ady na hansa di tong tai bono support khai tong ke o video na kaisa like tari mana bola hai diba ganrok tamung like pro lifestyle channel subscribe khlai tong ho please no subscribe khlai di katal video upload khai ke nong ra notification sogai mana nya bagai inge kogro bises sai kare video na naran bakha thalasiran phali Henke faji sang pulawan silai na bini real name ta nickname rok hengke tamaro bini real name hengke Ady Debbarma nickname eba bona nok dokolo bering sakmani hengke Ady Debbarma Adi hengke sang silai na bini date of birth bini assignment shalok hengke busiro bini date of birth bini assignment shal hengke 2nd October asayobo Henke faji vibe sang silai ma fasing thangwanya sini takok Ady ni height te weight rok hengke busiro sini takok Ady ni height eba lok mani hengke 5.9 feet weight eba bini hilik mani hingke 70 kg faji hingke sengselai ma faseng thalai na bini religion eba dharma rok hingke tamaro bini religion eba dharma hingke bo Christian faji hingke bai sengselai ma faseng thalai na sini takok Ady ni village haike kami amse rok hingke boro rogo haidiba sini takok Ady ni village haike kami amse hingke Borakathal subdivision hingke ke Sitai Mohanpur district hingke West Tripura hingke faji sengselai ma faseng thalai na bini family member sab tong tai kojana tong bini family member hingke total 4 member bini ama tai bini babu tai bini bai kotor kroksa gesini takok Ady hingke faji bai sengselai na sini takok Ady ni education eba reng srengma rok hingke busiro bini education eba reng srengma hingke bo graduation complete khlaijak hingke faji sengsai malai ne bini profession rok tamaro bini profession hingke ke actor and youtuber hingke faji sengselai na sini takok Ady ni hobbies haike muchungma rok hingke tamaro bini hobbies haike bini muchungmani hingke dancing football blogging and gym rok khanya hingke bo belai ke muchungjago hingke faji bai sengselai na sini takok Ady ni favorite food haike bo thokjakuk marok hingke tamarok na bo bisibak thokjakuk haidiba sini takok Ady ni favorite food haike bo thokjakuk ma hingke wahan mosdek momo tai chicken leg rok na hingke bo belai ke thokjago faji hingke sengselai na bini favorite dress haike color rok hingke tamaro bini favorite dress haike color hingke ke black blue and red rong hingke bo belai ke hamjago tai sini Tripura sarni culture ni dress rong hingke bo belai ke te bo hamjago go hingke finally sengselai ma faseng thalai sinai bini girlfriend haike bini breitra tong gre sengabo selai ma faseng thalai nai sini sinamo sungmani sini question bini girlfriend haike bini breitra tong gre sengabo no mang bisibak sinamo sungo haidiba bini girlfriend haike bini brei ni kok hingke bono share khaliya hingke ang norok bo share khaimalia hingke khakai norok o video ni bisingti saiman khana bini lifestyle lok nobo hingke norok video na pulan simi pathak jora nai tongmani bagoi nang na pai fly hambai tai sri ba yaparo hingke norok khakai norok tongmung no ani channel norok nai simi thang do kendo subscribe khlaya please norok subscribe khlai di ketal video findingke ketal video upload khaningke norok nogoi manan bagai hingke next sani lifestyle nanya muchung tala comment khani ta pok hingke norok bai ketal video rok tubai mala life sinai norok ma pai fly hambai ano logi tongmani bagai hingke mala life sinai ketal video tubai thank you for watching